Ministar poljoprivrede zvanično je potvrdio da su i u Srbiji stigli paketi sladoleda Bounty, Snickers i Twix, koji sadrže prekomerne pesticide i već se uništavaju. Veterinarska inspekcija odmah je postupila po ovom obaveštenju i iz magacina povukla sve problematične sladolede. Pad cena žive vage svinja u Srbiji zbog smanjenja tražnje je od kada je počela pandemija COVID-a. Smanjen je broj svinja za oko 1,5 milion jer proizvođači gase proizvodnju kako bi smanjili gubitke, rekao je predsjednik Sabora proizvođača Agroprivrede Srbije SPAS Zoran Milićević. On je istakao da stanje u svinjarstvu neće biti promenjeno niti se popraviti jer je cena žive vage sa 100 do 120 dinara po kilogramu skočila na 160 do 170 dinara. Jer su poskupeli svi drugi inputi u proizvodnji. Ministar za brigu o selu istakao je da je 14 kuća u Srbiji dobilo nove vlasnike, a vrednost kuća je išla od 835.000 dinara u Pirotu do punog iznosa od 1.200.000 dinara u selu Vaska u opštini Bač. Prednjače parovi sa decom, dosta je mladih poljoprivrednika, ali i oni koji su rešili da napuste gradske sredine i počnu novi život na selu. Prvih 14 kuća u Srbiji dobile su nove vlasnike. Znači, program koji smo najavili zaživeo je. Ono što mogu da saopštim da najveći broj kuća koje je danas komisija odobrila, odnosno sredstava za kupovinu, to su kuće koje se nalaze u Pirotu. To je broj kuća 3, i Vojvodina, konkretno, to je Nova Crnja, u Banatu takođe 3 kuće. U ostalim krajevima Srbije po 1 kuća. Znači, Piroćanci su bili prvi, oni uvek znaju najbolje da računaju i ovog puta su se prijavili. Šta mogu da kažem? Mogu da kažem da smo ukupno odobrili za tih 14 kuća 16 miliona dinara od 500 kojih je predviđeno. Interesantan je primer bračnog para iz Beograda, koji je rešio da ode u Trstenik i dobio je kuću u Trsteniku. Oni se bave savremenim tehnologijama, IT tehnologijama, programerstvom, projektovanjem. Znači, jednostavno mogu da rade od kuće. Ministarka turizma Tatjana Matić izjavila je danas da ne očekuje da će Evropska komisija u avgustu doneti odluku da Srbiju skine sa zelene liste zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom na dnevnom nivou. Matić je za televiziju Prva izjavila da podaci nisu dobri i da je za više očekivati preispitivanje odluke u septembru nakon povratka turista sa letovanja i početka školske godine kada se očekuje veliki skok u broju zaraženih koronavirusom i u Srbiji.